Sebo ni banyabo bakagwa bali kutubona na kolwa lero ndo kuya mukubaniriza mu program ife Vumbula ninze omuvumbuzi omulangira mulungi Peter kuna kolwa lero na kulungi no ida kubonekanga tutegeera batuvumbula ebibiriwo tuvumbula ebyaliwo tuvumbule n'ebyo ebido mu maiseyo era nga program eno tubaawo kuboneka tujikutuusaako ku bulungi bwa ibanga lyaffe lya Busoga ni Uganda manipotere Africa okutwaliza olala ndo okwebaza banaife abeera basaala ino mu program eno era nga babiri bateesi b'amaanyi ino okunika program eno Vumbula ejja maiso tenda kwerabira munaife wa Foster Music Center onooni ateekateeka events ed'endawulo ate atunda n'ebyuma oba ebidongo oindongo oide ebidongo banga ni bine ebyaloko atunda endongo ed'amaanyi ate atunda ne studio systems ediri ku mutindo wenda okubonekanga munange ogula ku music system wenda kubanga ozimba studio yo wegeme wa Foster Music Center omwagana ku Pioneer Mall mu Kibugande Beisanka ni Kampala okumanya ebisingawo ojja munyogeza ku 0703 84 48 26 0703 84 48 26 ni Foster Music Center abere musale ino era walalawo twaba n'owundi yena be musale ino muteekateeka ya Vumbula ngonti wundi ni Muzeeyi Mbale omwagana kwa Vino Market era ngono asupplyinga mmere bulunga muchere chada mboli bingi ya supplyinga era namukubali abasale ino mukuteekateeka obusiki bwaba kyabazinga wembaga eya mwenemu mu Kibugande Beisa n'emiriraano nga ni Kampala Metropolitan nga bulido tima muvumbuzi mulala zenka mitano muvumbuzi munange mukulu director yanziza amaina ninzi mukisampa w'Ekigombe minister w'ebyobuwangwa n'ennono mu culture era nga tuligalala okusobola okuba nga tulambulula Busoga yeviire okutuuka mu kaseera kano era nga ebika bigera bitya okuzaala kwenda kutya era ensi eno etandikiraga mu kwetolola kwayo okujjanga lazima wakati w'omwirugavu n'omuzungu nani azaala ku mwine butereevu wenaawo otujja okulenga mutambula okuba nga tuvumbula ebyo byobeera owulire bibaali bakuwayiraku bibaali basomaku byoli wawuliraku mu buvuuvuumo abandi babireetanga bintu bitiisa bakwati Napoleon wakwagana kodi akolati bakati koni weyenda nga koni ono asologe mu oluti yakutamamiro ebintu oti nebyo edakuba nga otegeera oba ovumbula ebituufu mu program Vumbula tena kwebya banefa ba Hope Catering and Decoration Center bona be basaale ino mukubanga bateekateeka niife program eno wekitibwa nsulo otandikire wenaawo entandikwa ebitambula bitya abantu abairugavu bavuba miki tuba tena abazungu bintu oti n'ebyo wakati w'ensonga edda omukulu director dosobola okubuzaako muganze olw'ekyali mukwolesebwa minisita w'ebyobuwangwa n'ennono ate nga tyerabira kubategeeza nti ndi mu biwangwa n'ennono ayenga ndi kabona wa district ey'e Mutumba era nga ndikirizibwa okubuulira ekibono okuva ku ntolo okukubukobera omuntu bw'afiirwa omubiri afiira erala oba ife tulidde nti tulina obulamu bwa mirundi ebiri tulina obulamu obw'omubiri twaba n'obulamu obw'omwoyo era buli bwire tuyira mu bw'omwoyo twava mu bw'omubiri twasobola okuyira mu bw'omubiri aho wetusinziira okusinziira omutonzi n'okumugulumiza n'okumutendereza ekiseera kino kyonna nti agulumizibwe nga atendezebwe nga aweebwa ekitiibwa amawanga gamusinzenga mu nnimi daago nga bwe yalaalika so mu kiseera kino oluvannyuma ekyo dada waife ekintu ni muntu oluli olw'abantu bwe yatandikira oluvannyuma ekyokubeeta ne basobola okubaagala nga bava mu nsi emwezi era bwe baali mu nsi mwezi basobola okuvumbula ekyama baavaayo nga bali lubuto olw'abaana ababiri abaana abo ababiri kwaliko omusiibuufu n'oyo omwirugavu omusiibuufu nga n'oyo Namagoye era Namagoye oyo yalinga oluvannyuma ekyo aliko epaati ibiri kuno kwaliku obusaadha kuno kwaba obukazi wabula mu kiseera ekyo omutonzi bwe bamala okuba nga kintu ne muntu bazaire
bwe bazaala olwamala ekyo yatijja okubona nga lazima kuzaalibwako oyo ateekerwa okuteekebwateekebwa munda we yamusitula yamutwala emaserengeta oyo Namagoye yalina ebitundu ebibiri era Namagoye oyo n'azaala Abeeru. Namagoye mweru. Yes. Ate ijjukira nti maama omukazi eyava mwensi mwezi yali mweru nga mweru nga Abeeru nga abazungu oba nga Namagoye. So oyo ni olwala ekyo kintu yali mwirugavu omukazi yali mweru. So bwe bagayita omusaayi okusobola okunekitinga bazaalamu omwana Namagoye ife gwe tubeeta mu lusoga omusiiwuufu. Omusiiwuufu oyo gwe yatwala eyo emaserengeta oba oni asobola okwezaalamu Abeeru. Era Abeeru basobola okuyiiya ino okwenda okumanya obudaaga bwabwe batambula okuva eyo paka bwe batuuka gano ebusoga kubanga maama oyo bwe yazaala abaana abo ababiri ensungwe ye yayika ku itaka yakulukuta bwe yakulukuta n'agava enanda ye betakiira. Ensungwe ni ki? Ensungwe naye ekuumirwamu omwana amaabbi agagaba mu nsungwe. So bwe gatona ku itaka lya busoga gano n'agakulukuta amaabbi ago gafuuka enanda era yaserengeta paka munsi donada n'agabwetetu. Ekikoba ono omweru maama yes muka kintu yes n'azaala yes omuyiga oba enanda nalubaale. Yes bo n'azaala omuyiga gwe beta nalubaale. Omuyiga gwe beta kiira. Yes bo. Era olwamala okuboneka nti ensungwe yetonie ku itaka lya busoga yakulukuta yayika paka maserengeta era eyo batwala omwana oyo Namagoye batuuseeyo omutonzi yamwiseeyo yena yasobola okwetondamu ebitonde ebyo ebyeru. Ate yateeka biri ndowooza nti enanda eno oba omuyiga guno yes bo Katonda ndiyagutonda nti mbegati oluvayidduma lw'okuba nga yagutondera mu buzaale kyova obona nga gagati g'ebika ebibiri omukazi n'omusaadha ife twevuma omuziro gwaife kiba kigogo kye beeta ekitembetembe ate omuziro gw'omukazi gwaba ensimbi ate ensimbi tezaalibwa buzaalibwa kyova obona nti abasaadha tuli mu butonde abakazi baaba mu buzaale kyova baaba okuzaala. Yes. Kati Abeeru bamala benda kulondoola gye baava. Yes. Batambula okuva eyo munsi ed'Abeeru okusobola okutuuka paka batuuka ebona. Era mu busoga gano basobola okuba nga bayaganawo isaabu yemuna batandikira okujja nga babuuza bazuula era ge bazuula bayirayo wakobera Abeeru nti nze nvumbuira gali omuyiga ge gwatandikira. So tiyakoba nti alitukobera ifaati neyavumbula ayagala yajja yakobera ki yakobera Abeeru. John speak n'abaida bavumbula omujjo. Yes bo yes bo ekikoba nti baida baanoonya ensigo yaabwe. Yes bo tujja maiso era agendaawo olwasitula omwana oyo ne bamutwala omutonzi yasobola okuba nga aga obuvunaanyizibwa kintu ni muntu olulyo lw'abantu. Yabakoba ati nga bwe muzaire lutwe muzaala ababiri mwiremu era musobola okuba nga okuzaala. Kintu yasigaza omwana we oyo omulenzi yasobola okuba nga lazima bamubuuza ati omwana owundi agirega ng'enaawe yakobera nti omwana agulwike kyova obona abalongoti batera kuba nti bafiire bakoba nti omwana akoze ki agulwike. Abatafiire apa agulwike kubanga kintu yeeranye nti ndowooza bayizizaayo enkana yatoola ki yatoola mukazi we. Wenaawe enda okwebaza tukajjamu esi n'enteekateeka yaife tujje okumanga tulibona nga omulongo owundi agulwike. Nze mbandooza nti afiire atufunye okudungamizibwa nti oyaba agulwike buguluke. Enda okwebaza munaife agwebeta Andrew Mukwalu omunateeseteese abeere musaalire mu puroguramu yaife eno Vumbula era nga akuba nti alina biogas osobola okuboneka nti weegema osobola okuboneka nti mukwano gwange oyaka ofumbise okolese n'embigimusa osobola okumwagana ku 0705 32 28 19 nimaife begobeeta Mukwalu Andrew. Yes bityo bibyasobola okuba nga bitambula so mu kiseera ekyo baagabana abaana abo okuba nga olwama ekyo batuukiriza omutonzi kyeyabakoba nti muzaale mwali bayita mubazaala omwana omuwala oyo mukaire bwe yamukuliza inuma wa kiswa ono baba kintu yakuliza mutabani we ku lusozi eyo yamukuliza so mu kiseera bwe kyatuuka omwana ono omuwala
basobolanga okuba nga ajja yamunkesa eyo nga tebasinkana na baba tebasinkana na mwanina kabiri lwetuzaala abaana kale lwaki owundi bwomukweka ku anti olw'ensonga nti katonda yena bwe yali atonda ensi eno ng'atonda bana ababiri owundi yamutwala mu nsi mwezi owundi yamuleka eno so bagoberera obulombolombo bw'omutonzi ngeri ki bwe yateekateeka mu lubereberye baakula nga tibeidigani nkyawa ebintu ebinakuno bibaawo eno wabona nga maama yazaala omwana yamala yera yafumbirwa eno wabona nga omwana gwazeire eno akoyina omwana gwe yazaalire olw'ensonga dino okutereka ensonga eyo kyali kitambula kiti nti omutonzi mu luberyeberye yali nga avulama ekyo ateekwa okikola atyo kubanga eriyo aba asobya kubanga yabakoba mu luberyeberye yabakoba ati mutonde ekitonde mu kifaananyi kyaimu tweyongere wali tukumye nti yakumire yakiswa ku lusozi mbaga nti bwe yakumira ono ku kiswa ono yakumira eno ku lusozi nga baakuza mwana ono najja mu nsonga ezo ze batera okujjamu munsi mwezi bwe yatuuka yajja emirundi 3 omukayire yayina yakobera kintu nti muna omwana akuze mbaga nti bakoba tutuukiriza omutonzi kyetukoba tuzaale twale baba kintu yalumuka ku mutabanege yamuleka ku lusozi ono maama yaleka mugala we ku kiswa yamuleka awo beeyongerayo bwe bajja batyo bayongerayo okujja nga bazaala baali mbagati bano be baaleka gano ono yatandika okunoonya maama noole yatandika okunoonya baba awo bwe basobola okusinkanira nga basinkana ekirowoozo ky'okunoonya abazanyi kyabavaaku baafuna okusobola okweteekateeka beene basobola okweso awo ebikalo bitandikira okujja nebijjamu enkula ekyo kati bweyobeyo otyo tukuba nti tulina abasoga bavaawo abava ebunolo n'abava Ethiopia n'abava e Canada nga beeyongera okwiragana ebisoga Ethiopia kiba ekikulwino kiba ekikulwino ezo bategeeza nti aba Hope Catering and Decoration Service bali okutukiza okuboneka nti bakutingira emikolo gyo bakufumbira emirungi ate bankobe bakola ni keeki obwenda keeki ya birthday oba ya anniversary oba jasona keeki yagulewo kuwa ogulire omukenkede wane aliyeku wegema ba Hope Catering and Decoration Service bagani beiganga mwigombere n'akalama mukyali kyenambika kwati bakuye ku isimu ku 0755 9 9 9 awalalawo nongera okujusa ntaba Foster Music Center bano bagala ekibuga ndi bayisankani Kampala ku Pioneer Mall bano balina ebyuma balina endongo bakuteekateekera emikolo ejama ndeeto ta event va ku mikolo kolejinayo kyebeta event nga event yali wano omukolo gwa mwenemu era nga event tujja ateekateekayo omuvwangano bano bakuguza n'ebyuma ebidongo baguza n'ebyuma eby'omu studio beegeme aba Foster Music Center ku 0703 844 48 26 naba Foster Music Center.